и Фалендевит, индеруар кретари парламентит, почитуван председател на Стопанската комора на Турција и Македонија, Република Северна Македонија, господин Ајдоан Адемовски, почитувани стопанственици, градоначалници, академици. Во овој наш свет месец Рамазан, моето срце е полно кога го славиме вака сложно и заедно. За време на ланските пости повикав на одговорност за да се заштитиме себе и ближните, а оваа година сум среќен дека можеме и вака физички да сме заедно. Овој свет месец не сближува на трпезата, во срцата и молитвата. Saygıdeğer Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı, saygıdeğer Makedonya Türkiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, değerli katılımcılar, değerli protokol, içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında bu akşam olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu görmek bana büyük mutluluk vermektedir. Geçen yılki Ramazanımız esnasında sürekli olarak kendimizi ve yakınlarımızı muhafaza etme çağrılarında bulunuyorduk. Bu yıl yeniden hep bir arada olmaktan ziyadesiyle mutluyum. Во брзото и непредвидливо време во кое живееме, важно е да се посветиме и подсетиме на вредностите на кои овој празник низ вековите не учи. Солидарност, подавање рака на онемоштениот, да поделиме со помалку од нас среќниот, на мир во духот, за да ја почувствуваме моќта на чистата мисла која доаѓа од молитвата и љубовта за различниот. İçinde bulunduğumuz bu öngörülemez ve hızlı zamanlarda Ramazan'ın asırlar boyunca bize öğrettiği değerleri hatırlamak önem arz etmektedir. Dayanışmayı, ihtiyaç sahibine yardım elinin uzatılmasını, bizden daha müşkül durumlarda olanlarla paylaşmayı, manevi huzuru, duanın ve farklı olanı sevmenin gücünü hissedelim. Им благодарам на председателот и членовите на МАТО, Стопанската комора Македонија Турција за денешната покана за ифтарската вечер. Вечерва се чувствувам како помеѓу пријатели и тоа ме прави навистина среќен. Makedonya Türkiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine bu akşamki davetleri için teşekkür ediyorum. Bu akşam dostlarımla birlikteyim ve bu beni ziyadesiyle mutlu etmekte. На сите сограѓани им посакувам спокоен период на пост и молитва во месецов на Рамазан. Нека има здравје, среќа и берекет во секое семејство. Во вашето, моето, во турското, македонското и ромското, во сите наши семејства, во ова наше убаво, шарено, богато со традиција и дух, едно општество за сите. Нека е наздравје ифтарската вечер, афијет олсу. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyor. Orucunuzda kolaylık, ibadetlerimizde huzur diliyorum. Tüm ailelere, sizin ailenize, benim aileme, Türk ailesine, Makedon ailesine, Roman ailesine, herkes için eşit toplum ruhuna sahip, güzeli, renkli ve geleneklere bağlı tüm ailelere sağlık, mutluluk ve bereket diliyorum. Afiyet olsun.